Awuzwa-ke salubonani sopho leZimbabwe lasemhlabeni wonke jikelele lalele ngaleso sikhathi siyalibingelela sasiphendukile ngeve phela sithanda-ke ukuxolisa ukuthi ubongani-ke wethethe intombi yakhe bake kudina yikho uhlelo lungawuyanga isimila nxa amagetsi angekho-ke kukhanya ngani wathola-ke intombi kodwa usuke wadina wanyamalala igama longezatshisa nanto uhlelo ngisakhumbula ngugodnoz thengela izikipa siswami ukholi khona ngale UK thele isikiphe esihle ngiyabonga sisikhole. Thank you very much. God knows Ncube kunjani wena ke uthini God knows sakaziki mina ngithabuka ngasemberengwa khona ngale dula lesishabane umnyaka obongana 1999 lapha bengikhule khona sengilijaha ke elizizwayo kwenzakala enkemekeme yendaba esigabeni masuka ke ngacabangela labanye abangani bamuntu ugogo umayi ziranyama uyathakatha sasimbona ke ekhuluma yedwa kulogogo ebhoda sesicina sisenze icebo labangani wangu ukuthi lesisalukazi sesinika iminyama lapha ekhaya ngoba kasitshayo kwesikhathi ehamba ngenwele zakhe ezimhlophe phandle amabele akhe phandle engaqondakala ugogo lo ekhuluma yedwa so sasibona ubiza into zakhe samlanda ke laphana ke ugogo samchaya omunye umfana ke okuthiwa ke nguDomi wamchaya ke ngomphini ugogolwana wasetshona sabaleka basidinga baze basibamba bambambela kobulawayo sahamba ke sasiwa ke ubana ke siyethonisiswa eGweru eHigh Court sacina ke lapha sigwetshelwa umantsho wayefunda isigwetshelo uthi sidilekele ijele kodwa wagcina ke sithi ke ama 15 years ngoba sisenzwe ukuthi iminyaka yethu ayisemncane nisakasabulala ugogo kungela sizathu singakwazi singa-understand ukuthi i-mental health nami mental healthness and singa-understanda into lezi kodwa into lezi hawunti mi ugogolwana ngiyambona every time and this thing is quite disturbing angeke ngikhohle umnyaka 1999 ngechisa lapha ngenza ke isigameko esibi yimi ke obhala God knows kaNcube ngicela ke ingoma eyayinhlupha lesikhathi eyayichisa kakhulu nxa uyiswele untshalelo ukuthi eka Atamafokade pop die I saw pop die dance to pop die dance Atamafokade die post nasi ingoma yakho enthemba bana zakujabulisa wena God knows
Okuthini mare? Holy Pope. Holy Pope Sultan. Holy Pope. Holy Pope Sultan. Yebo God. Ngicela ungitshele. Yebo ma. Mara kusho ukuthini? Holy Pope. Holy Pope Sultan. Holy Pope. Holy Pope Sultan. Yebo ba. Yebo mkhulu. Yebo ba. Yebo gogo. Holy Pope. Holy Pope Sultan. Holy Pope. Holy Pope Sultan. Mina nomngani wami uTshara asathi ngcono siyenze ingoma manje i-dance sithi one time Holy Pope Sultan or kanjani Tshara wemngani wami Holy Pope Sultan. Awuzwa-ke athi amafokane-ke ingoma emnandi ingoma-ke yahlupha kakhulu-ke yakhathaza-ke yahlakaza besitshala-ke God knows Ncube God knows ukuthi uNkulunkulu uyazi kanti nxa ulibhala ngesindebele ebhensethi-ke libhala ukuthi uNkulunkulu uyazi libe lide awu madod God knows mana mbambe-ke vela kukulethu kunjani kukulethu Mpofu wena ubhala ngapi Gugu akukulethu baningi sisavakatshela omunye uGugu futhi lathi namhla studio so kukulethu Mpofu ubhala ngise-United Kingdom unyaka 2016 lapha-ke bengisafunda-ke isikolo kuthiwa kuseNyathi isikolo lesi sasithwele nzima-ke msakazi sidla-ke okhabithi siphatha sangkhona singekho sihle ngendaba yendlala-ke kwakubuye-ke omunye ama-teacher ayekwa-attachment lowo teacher ibizo lakhe kwakuthiwa nguMalvin Dube. Malvin Dube-ke wayejwayele ukungispoila amphathele eboarding ama-crisps ama-biscuits labo mazoe sagcina sithandana-ke lowo teacher nguye wathatha abantwana bami-ke senza-ke sitshontshana ngafunda khonapana-ke ngithe ngisiyabhala-ke imihloliso yami ngathola ukuthi-ke angisamanga kuhle-ke sengumuntu-ke ophalazayo banthatha bangisa kunesi ngaphika ngatshala uvalo laba kuzanhlupha kodwa ngasembona ukuthi ngcono ngale ngiyeke edrobheni ngatshela ke umama ukuthi-ke imalaria ingathakile ngake ngafika laphana eclinic ababe sithi-ke kona I'm pregnant ngaginqa-ke ngahawula-ke sazi ngikwazi ukuthi ubaba umuntu onjani after abadala bami befuna ukuthi-ke ngibe ngudokotela njalo mina ngiqeda ubhalo form 4 kodwa senginje yangihlupha linto ngagcina ngilanda-ke siswami omdala usisi wathi ungcono lesi sisi ungcono sesikhiphe umfonele-ke abuye lapho uThomakho ngamfonela uMalvin wakhaya sithi uyesaba laye uzanika imali kodwa nakafuna uba involved ngaqasa ukubalabala ngigoogle ukuthi-ke sometimes abantu abenza i-abortion bayafa kodwa ngabuya ngaba lokududuze ukuthi hayi sincane-ke lesi sisu mhlawumbe kuzahamba kuhle siswami wathi qonga isibindi sancinga umunye udokotela wazana lo mngane wakhe wamaneja ukukwenza omama bengabonanga ngoba ngathi ngisuka ngoba izikolo zivala ngathi nyakwenye kathi mina ngicatshile koBulawayo ngamaneja ukusikhipha lesi sisu ngo-2017 ngaphuma mpasile kodwa-ke ngagcina-ke ngibaleka ngisiye South Africa ngoba ukufunda kwangasatsho lokhu ngicabanga ukuthi ngikhiphe isisu into ehluphayo-ke msakazi-ke ulanda i-COVID ngathola-ke indoda endithandayo lubaba-ke ufuna abantwana khathesi-ke kuyehlula ngihle ukuzala kodwa ngicabanga ngugogo wami angiloyayo asikuthi ukhiphe isisu okwenza ngabe lo mntwana angilali chisa imugugu Mpofu odubekile ngilapha-ke e-United Kingdom sengicaregiver awu ngicela ngangitshela-ke ingoma wathi-ke wawuyithanda
athi all on me. Ngizayithola yini? Uthe ingoma ifuna all on me. Aha. Nasi ingoma yakho. Gogo. Mpofu. Yeah, awasho ethanda ke. Usemncane wathanda izinto asikwazi. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all. Awu nasi ingoma ke nandi ingoma yathi all of me. Ingoma ke siyitshale ke gugu. Gugu ye umpofu use UK caregiver uthi indoda ulayo kodwa ke khanya ifuna umntwana yena kwehlula ucanga ukuthi seloyiwe aphinda athi nxa ukukhipha isisu kakwenzayo lanxa wakhitshwa ngudokotela. Nangu Thuba Nkomo. Thuba Nkomo bhalo ngaphi? Thuba Nkomo sizabona ukuthi
themba ke uphilile Thuba wena ke uthi mina ngise South Africa ke ngise Jozi lapha ke Chisa ngibhala ke mfowethu ke ngibuye kuleli lizwe ngomnyaka 2009 ngafika lapha ke ngaba lenhlanhla ngathola umsebenzi uanti wami kwenye ke inkampani engisebenze kuyo kwesikhathi eside bangithanda bangipromota ngaze ngaba ngisenior ase ngilingeka ngoba lenye company wathatha ibhala lapha ke securities ngaba attracted banika umsebenzi othi nye manager ozangiqasa nge75,000 rands mina bese ngihola 30,000 rands ngathatheka ke ngakwela umsebenzi ngisebenze 2-3 months kwelanga ke kwavuka ke eofisini lapha engisenze khona kule gas ngathi mhlawumbe ngubonile kwaphela kunjalo ba cleaner laphuma lelo gas ngazobona njalo ke emoteni yami imoto yami njalo ke ile gas ngacina ke ngisiya kubo siyazi laba ngibikelayo ukuthi ke kulomuntu ke ofuna ukuthatha umphefumulo wami ngazama ukuthi bangigeze laba bantu ukuthi kade ngabe kuyini ngabuyela ngisebenza njalo ke ngithole izinto eziningi ezaziqondakaliyo kwelanga ke ngichayisa ke ngoba ngase ngiqiniswe babe ngihlela ungibulala ngemithi babe ambusha ke imoto yami ke abantu laba bavimba imoto besithi bangigajeka bamfaka ke ebhuthini bahamba laba driver ke ngakwazi ukuthi nyanga labafike bangishaya ke egangeni bangichaya ke ukuthi for good ukuthi ngihle ngife for good bachaya umunye wabuya lelitshe ilitshe leliyana ke msakazi ngangwele phansi eceleni la ngiqamele eduzane lelitshe ilitshe labhamba phezulu ilitshe leliyana elinye ngakho kalisanjanga ekhanda ngahle ngathule ngani mfile bantshiya njalo ngiyakwazi ukuthi ngaquleka ngoba ngaphapha ekuseni so ngabona 9 ekuseni ngavuka mina nganthethe izolo wangikhona ngagaqa ngaze ngabona abantu abanthathayo bangisa ke esibhedlela ngihamba esibhedlela kwatholakala emzimbeni wami ngiqambuke indawo eziningi ngahlala 3 months esibhedlela ngasurvive umuntu okhona ababhala futhi incwadi ukuthi chiya lo msebenzi usilile khona sizakulanda yiko uresign kwami ngathi abele company yami lana kwahlukehlula msazi ngihluku ngathi sinyasokola egole angela msebenzi omuhle umuntu wangikhona lokwenzayo ngiyamcabangela umunye ubaba besenza la engafika thatha umsebenzi wakhe yena ke wathi mothwa wabuyela phansi cela ngitshele ke ingoma engiduduza ngibona niza ngiduduza yiyo ke ingoma lanethi asiphelelanga ngizayithola yini asiphelelanga Thuba Komo South Africa angizingoma yakho hey umsebenzi awufele gola ngithi mama busihlongo nana koyote rapi lucky Dube kumkhalika sipenda fast ingathi kumayonke angindibisa nonke ndithi amaku kunike kalelo asiphelelanga shotu sisa asiphelelanga Shut
ingoma etasiphela sichaleke thuba nkomo sethemba kuyijabulele uyithandile le ngoma yakho unzima mfowethu uthakata lofuna uqeda umphefumulo womuntu ubulawela ize ukuthi wena uthola umsebenzi omuhle nangu Nomvula Chuma wena ubhala nga sibona uNomvula khaya ke ose-Oza right ose-Oza wena Australia jona ke usendawo tokuse Melbourne ngifike ke Australia ngomnyaka 2009 ngithengi lapha ke Australia ngase ngicabanga ukuthi ke mbise ke ubaba womntanami ngasingachadanga ngadecide umlungisela amaphepha wabuya lo mntanami ngazohlala lawo lapha eAustralia hlalile komnyaka wonke kukuhle la itshengisa ke uthando olukhulu ngibuza ukuthi singachada nisilungisele into yangikhona wasebenza wathi la ufuna ukusebenza okwamagama kweze ke asimbe lo mthatho ke omkhulu ngaba le hope ngoba ngimthanda ke uGilbert engithanda laye uGilbert ke wagcina sithi yena ufuna uqala kayefika eBritain ufuna ukuyabona ke umfo wabo ngoba lo mfo wabo ke hlala ke eUK hayi wathenga ke tikiti umsakazi waNyamalala wafika khona waphenduka after 2 weeks ngemva lokho wathi uza kuya ekhaya ngamanga ukuthi ke kungani sifuna ukukhama sinyane kangaka uGilbert wahamba wafika ke eZimbabwe koBulawayo wachata lo nkazana othiwa nguCynthia eUK ngingakwazi uGilbert ngezwe sithi konkhona uyabonga kakhulu yena siyahlala ke eUK selomfazi ngoba sengimbuzile mbona amafoto zomthatho ngafonela sisibakhe bonke bathi magodi indaba le enzima ngadinga lo mamakhe kwaba kuyikho kunjalo kwaphela kunjalo kwaba into yangidabulayo kakhulu wahamba kanjalo kodwa ngikhuluma nje sebehlukene ke lo muntu wakhe uGilbert ke wangiyanza kakhulu ngizothi uyasoka lo mbhalele exolisa efuna ukubuya ke eAustralia hayi mina kangisekho lapha ke ngiyabonga ngoba sengathola ke ijaka lakosibandele ngithandayo sesilomunye umntwana sisonke lapha ke ePerth siyazwana sahlala khona lapha umuntu engamkhuphulayo wangenza idoti yakhe ngidabukile chisa imobhalayo Nomvula Chuma hawu Gilbert wadlala umntwana wabantu madoda ngicela ingoma yethi thola umntwana sizojika izinto iyo le ingoma le
umkhulu secretary Zizojika izinto Balukhalelani Balukhalelani Balukhalela Zizojika izinto Balukhalelani Balukhalelani Balukhalela Zizojika izinto Awuzwa-ke ngoma kamnandi ingoma ethi ziyojika izinto sezimjikela uGilbert izinto ngendaba zakhe ingoma ziyothi ziyojika izinto madoda besitshaleke uNomvula wakochuma manje-ke sengiphethe-ke evela-ke kuClive Moyo. Kunjani Moyo Clive? Wena-ke ubhalo ngaphi Moyo? uClive uthi-ke ngikhumula-ke ngisengumalayicha-ke ngisuka-ke koBulawayo ngisiya-ke eGoli ngisebenzela omunye indoda kwaNgwenya engamdrayivela-ke imoto zakhe. Ngidrayiva imoto zakhe from amaventure waze wathenga le khombi. UNgwenya wangitshela ubana-ke kumele ngibuyele unkosikazi wakhe eSouth Africa. Msazi sasuka-ke uBulawayo ngabo-4 ngithwele abantu. Sasuka kuhle sa-cross iborder ebusuku laphana-ke imota yasiqalisa ukuthi ingane yangihlupha sesepolokwane. Abantu bachinga abantu sebefuna ukudlula baye emsebenzini ngoba kwakuvuka kuyimande. Ngasala-ke lo mfazi kaNgwenya sisola ukuthi senzeni ngale mota. Sahlala pha lo mama saphuma-ke wathi sidinga ukudla sadinga ukudla sabuyela emoteni sifona kungena umuntu ongasiza. Kwakungena igaraji elivuliweyo ukuthi sibone ukuthi imoto zinayilungisa njani. Agcina-ke ngiyibeka imoto yaphana silalisa ama-seat hlala khona phana. Kwagcina-ke mina la sesiganga sabe silalana noma sisingwenya. Ekuseni-ke sathola umakana bayilungisa. Uthando lwaswela lapha ngaqasa uhlanganisana lo mfazi kaBoss sengitshontshela lapho lalapha. UNgwenya ngani ngangifuna wangitshela uNgwenya uplanelani yenze so ngasebenza lami nginjalo. Kwazi wathi-ke omunye umuntu-ke owayenguWindy wajwayela ukumbona wabe siyangithengisa-ke ekhiweni. Msazi ngifuna ukutshela-ke uNgwenya weza ngebhembe efuna ukungiqeda wangichaya wambhokoza ikhanda ngeloduma lapha ngabaleka banzama labangani bakwethu bangixotshanise. Ukubaleka kwami ngaze ngafika-ke eCape Town lapho ngifike ngahawula khona le nkalakatha enxeba ebusweni lapha kodwa ngesabo-ke emapholiseni so ngiledumba lapha elikhanya lobungaphi. uNgwenya sowafa kodwa-ke mina lokho ngisesaba abafowabo bathi bazambulala ngoba yibe ngenza ukuthi umfowabo afe ngendlela engamhlukumeza ngayo. So thisa ngilapha sengilomfazi labantwana kodwa-ke ekhaya ngeke ngiqume ngoba ngazi ukuthi uzohamba kanjani. Ngicela-ke ungitshele ingoma loba ngalakhi Dube ethi Together as One. Bona kanye uthele ingoma yakho-ke yona Clive. Nangu-ke umthembo Sithembayo. Ngoba-ke ngoLucky Dube ingoma esithi-ke Together as One. my whole life,
ngoba vela ke umthembu sithemba Lucky Dube mdumo amakhosi umdumo reggae ingoma ehlakazayo yesitshala ke uClive Moyo. Siyabonga Clive lapho khona sethemba konke ku right baba. Lawo ke kayize ngokusheshsha okukhulu. Othi ke ngidobhe kenye njalo. Ngizayidobha ke le vela kubani kusiphilisiwe. Siphilisiwe mafu. Awu konjeni kunjani siphilisiwe mafu? Siphilisiwe mafu ngisuka ke kwaBulawayo lenxa ke abakithi bekhona le kuthiwa kuse Philipus. Sakazi impilo esuke yabanzima kimi after ukwehlukana lomkami ngachiye umendo. Ngacela ke ngithatheka abangani bami ke sangena ke emashapini hayi ngakholisa ke utshwala sengisebenza kungani ngiyathengisa umzimba. Ngicela sembuye edrobheni lakoBulawayo ngasebenza ke eRoyal lapha lama customer mami khona. Ngike ngenza imali ngaze ngakha indlu yami ke emganini okwe2 room wami ngokulala lamadoda. Yebo kambe abantu bangangithethisa bathi ke ngimdala ngaka ngasenzana kodwa sengitholile indlu ngathola istand ngendaba zocansi ngaphinda ngakha. Ngiyabonga uNkulunkulu wami zange ngitholeke umkhuhlane ngoba bengicareful bengivikela. Ijake ngaba lalo ngalitshela ukuthi mina into engiyenzayo ngangakujabulisa ngoba channel lami ngoba awuniki lutho awungenzeli lutho. Ngakho ke uzwane uyandithanda wanithanda njalo wangivumela. Ngakho ngenzeke imali eningi baningi sibili kodwa into enhluphayo ukuthi wangawami uzwane uyakhala ukuthi ukulala kwami lamadoda amaningi sokwamenza watheneka kasakhona ukuthi halalela mikule. Kusho ukuthi yalo kuvuka injini yalo kuvuka injini sifuna ukuphushwa yalo kuvuka injini. So into khona manje ke angikwazi mina sengajwayela ukuthi ngilala amadoda amaningi. So ngamtshela ukuthi kuzangenza ngicine ngibuyele emsebenzini wami la nxa sengiretayile. Kodwa athi ezongizima bempilo sengabuya ngapha ke eBotswana lapha engisebenzela khona. Ngiyasebenza lapha kwenye indawo eBotswana. Hayi angimuleli silo kodwa ke sometimes inkanuko zomzimba ukuthi ngihlala ama5 months ngingatholanga kuyanzimela nje umuntu wajwayela ukuthola ababili abathathu ngosuku. Yimi ke siphilisiwe mafu mankonje. Mankonje ngisebenzile ukuthi yakhuluma ukuthi ngama hundreds and hundreds abavele ke badlula kuye mana ngochayele ke uthi yo ingoma vela ke kumntu Siki yo sokathena ubaba ubuhlalo ugada Tiki yo. Tiki yo.
Yeah. Ingoma ethi vela ke du ngashamplan sitshela ke siphelisi ya mafu mankonjeni. Oqhenya ngokusebenzisa ke lesitho sakhe asiphiwayo uNkulunkulu. Sengichumayela manje. Madoda. Ngiyabamba manje mama uthandazana inzima. Enzima thandazana kunjani? Thandazana ukuthi kwakusePatonisi kobulawa kwakulomcimbi omkhulu umnyaka bonga 2002 ngakho ngoApril Easter wadakwa abantu bonke kwabamnandi kwabanjiyana kwaze wangenza ke lami sengidakiwe ngasengingenela ke abanye omama ababelele ngahudula eyiwana ngomseceleni lo mama ngalala idakiwe kangizwanga lo ngizwanga. This was a proper act of rape into engayenzayo. Ngemva kwalokho ke ngasukuma ngaqeda ngahlalela. Lo mama ke wayendile. Okwamanje into ehluphayo kwaba nomntwana ke chisa. It came to light umntwana lo selama 15 years ukuthi umntwana lo ufana namxatha. Abantu abambonayo bonke babembuza ukuthi hayi thandazani lo lwana umuntu liyafanana. Kathi umntaka amanyoni wayifanana. Ngizothatha indoda yakhe yasicina ke emchile icanda wawo ngoba ke indoda imhlophe abantwana abamnyama njengami emnyama lo mntwana ngafana labanye abantwana. Ngakho ke sokusuke kwaba ngethisa manje umntwana lo ngiyambona ukuthi ngempela yimi ngobantu abasendla ama picture ngimbone ngahlanga la ema shops ngamkhangela nje ngabona ukuthi lapha silinzalo yami. Ukhosikazi kakwazi wangakemi njalo ngiyachaza ngithini uma umntwana uyaphika ngoba kakwazi ukuthi mina ngambamba ngamlala edakiwe kwagcina ukuthi ngisimithise. So kade izinto enhlupha umntwana sekhulile sechala ama 22 years ukuthi ke 2024 ya 22 manje into enhlupha ukuthi ke kuze kube nini kunje ngiyafuna ukuthi yini kodwa ngichala uvalo ngisakaza into le ngisonisa ubuthongo. That is my daughter, I need her. Enze njani forward ngicela balo kungisakhumbula ungincedela ku Dr. Love ukuthi abantu bangincedise ngokuthi ngenzeni ngodubo lona ngilala. Yebo ngoba irep kodwa ngizayikhuluma ngithini ngoba ngizabotshwa. Umuntu lo ngamrepa kawani kuphela kodwa ke mntana sembonto ngowami. Ngicela ke enye ingoma wala kuchala ingoma ethi Sathane. Lokho kwenza vele lokho kwaba nguSathane. Sorry ukuthi kuchayela le ngoma kodwa ngibona ngani ngiqondana lawa ngoba I can't do that. He's killing the people, man. He's a killer. Umbulali lo muntu. He's a Roger.
mfowethu. Why you raper? Satan, amugo samugo. Ay man, wena Satan wena. Iroja irona de tuige. Awuzwa-ke ngoma emnandi omagama athi Sathane. Ngijayele Thandazane nzima, awunzima Thandazane. Wazala umntwana through i-rap. Umama khona akakwazi ukuthi amrap. Umntwana sumfuna bheki. Ingqondo bani? Hayi mhlobo wami. Lokhu kunzima mfowethu. Kunzima. Yebo. Melisa Moyo licina thunjane lethu kunjani Meli? Melisa Moyo ngikhulele ephumula ke esiphakeni khona esiphakeni engakhula vele ke intombi enhle ngeziqatha njalo phela ngiyakhekile chisa ungambona lawe ke uzagxoza indela. Oh Melisa hemathatha. So into khona ukuthi mfakasibanda mina ke bekumnyaka ka 2014 lapho ke engadecide ukuthi ngizohlala ke eSouth Africa. Ngilapha ke eSouth Africa sasebenza endaweni ezijiyeneyo. Ngaba nomngane wami ke owesikhaladini. Inkinga ke ekhona ukuthi ke ngaso ngasendana lonye ke umfana wesikhaladini. Lo mfana wesikhaladini wase ngifakisa ke ama tattoo emuva ezibona. Ngafaka i-tattoo wabhala ke ibizo lakhe. Yena wayesithi ufake ke ama heart kanti ke ubhale ibizo lakhe kuthiwa Rodwell. Into le ngize ngayibona sokulethanyana ngangihlala ngithi nxa ngizizwa sithi i-tattoo la ngizange bele ndala angayinayo. Senze ngakhomba ke umfana ke ovela qalile icholocho futhi. Thola umfana ke khona leke cholocho. Uyandithanda lo mfana kodwa kadesi ke wasebona ukuthi emva kwami kulani. Umfana lo wasengitshela ukuthi ke ngubani uRod. Kwabhala Rod wesi1 esingababhala well. Wathi uRod well ubani. Ngamtshela ukuthi umuntu engandana naye wangigqila wamfaka isitattoo ngami. So mele ngikhiphe. Lo mfana ke uyahlupha. Umfana ngo Ncube uthi yena mina uthi ngangisifebe. So uyakangichaya ethi mvumo ukuthi ngandithengisa umzimba. Ngizangithengisa umzimba. Ngifuna ukumchiya wamtshela nxa ngimchiya uzambulala. Uthi yena ngangafuna ukukhipha i-tattoo la uzaliphala ngumense akhiphe nxa ngafuna ozafaka i-ayina chise. So kangikwazi lapho khitshwa khona ama-tattoo sengiswele sengagugla ngaswela. Undithwalise nzima lo bhuti lanxa ngimthanda kodwa ngizagcina ngimekela. And ngubhuti ko anytime nxa efuna ukwenza uyakwenza abe lezavuko. Kwelelanga ke ngeholiday yadlulaye eJune 16 wathi phezulu esenza lami ngazama ukuthi ngimncedise wabe ngishaya ngempama wahle wasuka wathi mina ngisifebe lezi zinto ngasifundzwa nguRodwell. Ngithwele nzima ke chisa partner sabo ubaleka ubuhle bami lobuyaphelela emoyeni yimi Melisa Moyo. Melisa Moyo bakithi liyavumela amabhisi lwakhangile umuntu into eyekudala ovele yona kumele ukuthi akujidise kodwa ungasenani Melisa vula amehlo mama
xa ukwanisa ubaleka namhlanje. Ibizo likaSilo lami lithi Melisa ngelomngane wami ngoba ngesawuthi ngabhalela mlami uzangibulala. Ngicela ke ungitshalenye izingoma ezilandelayo sivala ngayo imvalesela ke ubongane bongze kama ngeze Jesus Banda. Till next time lisale kahle likholisela belikhona uNkulunkulu alibusise liyachenga ngomeni. Peace my gents, bye bye.